أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب رياض الصالحين. باب فضل الجمعة ووجوبها والارتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة. تابع. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم. سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. وعن أوس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه تراتاسو هجرة باكلاني كمناني أني بناني أني دورو شهر شعبان من هجرة سانكالو سجنا بسونيو مغاني ناني ناي miladi nasara kwa jate bafuna ni mugani nani sankalo sabana bisuinye oduruna ambe dawrabu masjid ar-rajab ambo kono darasu be imam an-nawawi rahimahullah wa kitabu kono riyadus salihin babu fadli yawm al-jum'a kataka kumal laban wa anhu radiyallahu anhu karisa mina abi hurairah tama alaka je kabwama anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam jakara yawm al-jum'ah ko cidenye juma don fo afasamantiya faqala fiha sa'atu la yuwafiquha abdu muslim ko ciden ko wakati dobe juma kono silama si tebbe o wakati ma wa huwa qa'imu yusalli ni jolendo ni bake kasalli yashalu Allah shay'a illa atahu iyahu ni be ala deli fengo fena fo ala bi ka delili fenyini fi abadima wa sara bi yadihi yuqalliluha muntafaq alayhi shirenya koriya kene aboloye nabe eri na ba dogoya mana ko wakati kunkuruni dedo ko wakati fitini dedo wakati manja wakati fitini dedo nabe juma ngin kono juma don kono nu o wakati benna silama i jolende ibake kasalli iye ala deli fengo fenala bakiye wa nabi burudata bun abi musa al-ashari radiyallahu anhu karisamna abi burdata ma
ابن أبي موسى الأشعري لك جيكبوما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ko Abdullah ibn Umar ko alaka je kabu fula bema asamaita abakan yuhaddisu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sani saati al-jumu'ah. Abdullah ibn Umar ko abi burdatama akoy yala idalila ka femme ifala ni aye femme mafula kabo ciden bolo juma wakati kibariya nawa yala idalla ka kuma do mai fala ifaye kuma min meciden na juma wakati konya lawa mana wakati min be juma kono ni do be jabi ala qala qultu nam samaituhu yaqulu samaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu abi burrata ko ne ya min fama nfa ko ale ya meciden ma ko ciden ba fo هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة رواه مسلم قد وجاب وقت من بجمع دونا وشيدن كوني المامي سيغيرا من بركة أني كتا سلبا ko wakati mbe o franche de kono ni almami nana ayelena mimbari ka jama fo na sigira fo kata saliba wakati mbe o franche de nyogonje wani awsi ibn awshi radiyallahu anhu karisa min awsi ma awsi dendo alaka je kabama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaka ciden ko laka tanuna kisibaka inna min aftali ayamikum yawmal jumu'at ciden ko aka don nyuma anyen nin fokateme dogo kun don nyuma juma don dedo fakshiru alayya min as-salati fihi ay salli chaya nka juma don kono fa inna salatakum marudatu alayya pasiga ka sallu ala buyiranna ala ba ka sallu ira aka be salli munun kenka ala bu ira na arahu abu daud bi sinadi sahih abu daud ya hadisa imbo ni sanadu min ka kene asarahu hajihi al ahadithu salasatu fi ma yata'allaqu bil jumu'ati ni hadisa saba min fulen ninye hadisa imbe kuma ube kuma fewndo la femunun didolembe jumala. فأما الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث فلو يا أبي هريرة كحديث لك جيك واما والحديث الثاني حديث أبي موسى رضي الله عنه حديث فلنا أبا موسى كحديث لك جيك واما ففيهما بيان أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها illa atahu yahu abinni hadisa fulayin kono aburata ka hadisa na ba Musa ka hadisa ko wakati dobe juma don kono ko o wakati te jolshi soro ni jolembe ibe salli ni be ala deli fengo fenna fo ala badima wa haja min qasha'is yawm al-jum'ati ni ne juma don ka kere ya fende فيه ساعة وقت دوبا كنو إجا سالت الله فيها شيئا أي شيء يكون وقت نألا دليفينو فندلا ما لم يكون اسما أو قطيعة الرحم نا يسري على دليمنا نجنب كوته سنجي تيجته فإن الله تعالى يحبه دونك الدليل o dalilin min ke ala la ko o kadi alay beri min fule wakati min fule juma don konote ni wakati ala deli fengo fenna ni min te junubu koye sinji tigete akadi alay abaki lakin fil hadith wa huwa qa'im yusalli me abe hadisa yin kono ko ni jolendo ibe salli وصار النبي صلى الله عليه وسلم يقلل هذه الساعة كيرن فنا يكوريا كان وقتي كا كي وقتي فتني ده كدو يا وقتي فتني ده
يعني ساعة ليست طويلة ما وقت من دو وقت من بجمع يكون ندو بجابا كونو وقت منجا دي أفرانسي منجا كوي أكسروا وقت فتنة دو وقد اختلف العلماء في تعيين هذه الساعة متى mais doni ke bawo ye nyogon soso ni wakati la ni wakati abe juma yoro juma min awwal an-nahar min wasat an-nahar min akhir an-nahar yala ni wakati be juma don tile folo de la wa ube abe juma don chamante de la ube abe don laban de la اختلفوا فيها على أكثر من 40 قولا doni ke bawo ye nyogon soso ni na kuma chaman fora la kuma min kacca kuma binani kuma min fora juma wakati min fula be juma yoromi kuma sosoli nana la doni ke bawo bolo kuma min bala kacca kuma binani kama aqtalafu fi ta'yin laylatil qadri ala aksar min 40 qawla komi doni ke bawo ye nyogon soso laylatil qadri fana abe minna sungalo la ni doni kama yo nyogon soso fana la kuma min kacca binani walakin qad takunu ba'du hadhihi al-aqwal mutadakhilatan min kuma binani ni ko kuma binani min be juma wakati la na kacca kuma binani kuma do be ibaso lube do nyogon kono ويمكن اختصارها هذا ما دم بشكا usurnya kuma nunu surunya uteshe binani ma pasige doni kaba uye kuma munun fala na kacha binani kuma udobe ulube do nyogon kono warja jamani takunu fihi hajihi sa'atu me wakati min yire ni hada madem be sheke jigi kala ni jigi bala kunni wakati be wakati min kono nan jigi bala ko abeye juma yoromi ma dalla alai hadisu abi musa al-ashari radiyallahu anhu أبا موسى الأشعري كحديث من يرانا ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى صلاته كتني المامي سجرا من بركة فكتا صليبا فرنسي مبي وقت مبو فرنسي فلا دني نيغونشي يعني جاء دخل الإمام يوم الجمعة وسلم على الناس وجلس لأنني من المامي دونا جمعة كونو جمعة دون ayelena mimbarika ka jama kamgofo ayashigi min hajalihini tabtadi sa'atul ijabati kata ni waqtina kata waqtina waqti min ni do be jaba kuna be damina waqti de ni almami yelena mimbarika ye jama fo kasigi waqti min be juma kono ni do be jabi akono ayata depuis o waqti de ومن المعلوم أنه إذا قام يخطب فإن الناس منصتون أدوني دفنا ni almami يخطب دامنا مغوبو دادده donc mo do be sika fo aw ko aya damina ni almami sigira min barika fo kata salliba do be jabi bonni almami fana bake ka kutuba kara do wute sika ke مغوبو دادده o ye ko donende لكن يمكن أن يدعو بين الخطبتين mais amba tigi jabi ni almami koni be min barika be kutuba kala ni kutuba kala ndamina ibi dadede mais ibe se ka duwawu ke kutuba fulani nyogonche ni almami sigira kutuba fulani nyogonche sana kawuli ka kutuba fulani ndamina ibe se ka duwawu ke wanyedo wa fi salatil faridati ibe se ka duwawu ke farda salli fanala nabe juma salli nyere da ibe se ka duwawu ke salli kono wa duwawu fi salatil faridati aqrabu ila al ijabati ka duwawu yere ke farda salli kono odeni jabu yere kasuru yana al insana yakunu fiha sajidan lillahi parce que wakati hada madin sujudi to de do sujudu lendo alaye wa aqrabu ma yakunu al abdu min rabbih wa huwa sajidu don fana ini tigi alaka suru yoro mi wakati min nibe sujudu lade lihaja nin koso nara anna aqraba sa'ati takunu sa'ata ijabati fil jumu'ati
في هذه الساعة ولا ننقص أنباye ko wakati min be juma kono ni aka duwawu be jaabi o wakati yata min hin an yajlisa al-imam ila an tuqda salatu kata depini almami sigira minbari ka fo kata salliba ambaye ko jaabiri wakati benni français de ñogonce fali haya aghyala rabbika bidduai wala mbalma ke duwawu caya itigi alaka fi hadhihi alwaqti ni waqti kuno la'alla Allah azza wa jalla an yujibaka adola ala ni jabi anta min mimma kofi anko fa inna Allah ta'ala yuhibbuhu ay fa inna Allah ta'ala yujibuhu de wo yorola ala bi jabi donc nin fana yorola an yujibaka adola ala bi jabi ittiga ala bi jabi wala tastabuti li ijabata donc kana korto jabula do kila kana korto jabula wala tasta'dimi talaban ibi min yini ala fe fana o kana bonya yin koro ka fo ne ba fe kam mako min yini ni nyem mako bade de ay o kana bonya yin koro fa inna Allah subhanahu wa ta'ala a'jam ala masammi senalendo ala kabbo min an yata jamahu shayu ala kabbo fen kabbo nyama foy ke bonya foy kele te bonya ala bolo foy kele mambo alama abese ka fembeke foy kele mangelama fa kullu shay hayyinu ala Allah azza wa jalla fembe kanu ala bolo kana fo nebe makko mi nyini ni makko ka giride ni nye ko badede esika nimbe sika nyana bolla nimbe ela dolo aral delinoye ala masami senalendo fuy keli fuy nyana boli te gele ya ala bolo fuy te nu o nyana boli ka gele ala bolo fembe kanu ala bolo fadullah subhanahu wa ta'ala wa ahris ala du'a fi haja alwaqti ala wale masami senia bal aye akoro talendo i korto kata du'a man ni waqti la korto i kata du'a ma ni waqti la bo ni nyo waqti folo e doni ke bawo ya kuma munun fo waqti min ka du'a be jabi na be juma yoromi anko kuma min nana la kacca binaniye me doni ke bawo ya kuma munun takulu giriya ko amba jigi abe waqti munun na folo fule ka fo awye kata ni almami sigira minbari ka fo kata salliba الوقت الثاني وقت فلنا من صلاة العصر إلى قروب الشمس أمبا جيجي كو جابو وقت بيه وقت منونا جمع دونا وقت فلنا كتا نيل لغسرة سلرا فوكتا تلبي حاجة أيضا ترجى فيه الإجابة نمفنا تغني أمبي دواو جابي جيجي نيورو فنالا كتا نيل لغسرة سلرا فوكتا تلبي ولكن يشكل على حاجة قوله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي من نين نفو كل غسرك في فوكة التلبي نغنبي جمان بنا إمايا نغنبي بنا إمايا أبشك فو ni tileb e wala gasara sallira fokata tilebe sallite koy ci dem fana ko de ko na tigi do lendo be sallila fa inna li ashra la salata fihi la sarafana kofe sallitala walakin qad yuqalu yabnu simnu kam be sheka fo abesheka fo يحتاج الإنسان أن يتودى في هذا الوقت فيتودى ثم يصلي ركعتين للوضوء أبسك هذا مدين دو بيبسك هتجيا لغسرك كوفي كسالي جيتا يبسك هتجيا لغسرك كوفي يبسالي جيتا ni hada madin fana ye salliji sunna do salliji talen kofe salliji talen kofe sunna arkan fula ibe se ko salli donc o salli to ibe se ka do ke aw yuqalu bi abi fo abi se ka fo innal insana idha kana fi intizari salati fa huwa fi salati ubi ambe se ka fo tuguni ka fo hada madin ni ba ke ka salli do makono ibe salli de kono
ni la sara salli sisa sigira misiri kono ibaki ka futuru makono ye ibe dowin ke ibe salli de kono ni ciden ko na jolendo be salli ibe salli de kono ni baki ka salli wore makono wali haja nara ninde ko sambaye anna li arja ما دل عليه حديث أبي موسى رضي الله عنه ثم ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا أنبا فو كجمع وقت مني أو دعو جابي وقت دو أنبا جيجي أبني وقت فلا دولا كلا أبا موسى كحديثة يمينيرا أني أبو هريرة كحديثة يمينيرا abu hurata ka hadisai min yura kata lagasara kofe kata tilebi aba musa ta kata ni almami sigira minbari ka kata salliba juma wakati min be jaabi an b'a jigin ni wakati fula de la wa baghil aqwali laysa alayha dalilun bayyin bunu num ko doni ko ko kuma to ko delila bangalente ulula ya don ko kuma min bala kacca bina ni de na ko kuma nunun to delila bangalen tula delila bangale be minna namba jigi ko wakati be yo kono yoro fula dro ni almami sigira min barika fokata salliba ube la gasara ko fe fokata tilebi wa mimma yaqtasu bil jumu'ati kasratu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam aw juma don kere ani ko min yefana na kanka ke juma donna ka salli caya cidenka wala shakka shikata la anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajamul khalqi huquqa alaina shikata la ciden de ka hakke kabbo anka kateme damfen beka huququhu alaina ajam min huquqi anfusina ala anfusina ciden ka hakke kabbo anyire ka kateme anyire kun ka hakke ka ولهذا يجب أن تقدم محبته على محبة نفسك نند كوسو أواجبرا إكا تشيدن كانوا بلا إيركا كانوني وإبنك تشيدن كانوا بلا إكا دين كانوني وأبيك تشيدن كانوا بلا إفاكا كانوني وأمك تشيدن كانوا بلا إباكا كانوني وجوجك تشيدن كانوا بلا إكا فرمسوكا كانوني وكل الناس ciden ka kanu bila hadabaden be ka kanu ne wala yumkinu an yatimma imanuka hadamaden kan limaniyate se ka dafa bada illa bi an tuqaddima mahabbata rasuli sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati kulli ahad hadamaden kan limaniyate se ka dafa bada foi ka ciden ka kanu de bila be ka kanu ne mo be ka kanu ne ciden ka kanu ka bila be ka kanu ye ni o ma ye mogo bolo ka limana ma dafa min haqqihi alayka abe ciden ka hakke wala ika an tuksira min as-salati was-salami alayhi alaka tanuni ani alaka kishi iko chaya ciden ka wa huwa laysa bihajati ila salatika wa salamika kasur ifuleka alaka tanuni min ke ciden ka ifuleka alaka kisili min yini ciden ka ciden hatagilen tama de ciden ka haju tala ciden ka hatate ciden haju tala amma ko tala de lakinnaka anta bihajati ila ajri haji salatu wassalam me ede ka haju be ebe sallim min ke ciden ka ibe alaka tanuni min ke ciden ka ede mako ba ka brajila ate ko ibe sallim min ke ciden ka ko ciden mako ba la ko ede mako ba ka brajila لأنك إذا صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليك بها أسرى إفلني إسالي رتيدين كسنيا كله على بيسالي إكا كي إتنو سنيا تادي فإذا قلت اللهم صل على محمد صلى الله عليك أسرى مرات ni kontigi ala ika cidenga ika tanunike cidenka ala fana be tanunike eka sinata ma annaka fi hajati la jalika wa rasulu sallallahu alaihi wasallam laysa fi hajati kasoro ede haju be sallim min fule ka kede haju bala cidenka haju tala
إذا ما قبل إذا هاجب على شيء كم قتالك ولكن ما أنا صلاة على الرسول كلنا يقول اللهم صل على محمد من مين كسل شيء كا أمانة الجمعة أم بباف اللهم صل على محمد لكن كثيرا منا لا يعرف معنى هذه الكلمات مغتشام بنا أتن كلمة أتا كردو ما معنى قولك اللهم صل على محمد إيكا كمين لنين موني إيكا كمين كوري موني إيكا كمين معنى موني نيكو اللهم صل على محمد قال أبو الآلية رحمه الله صلاة الله على نبيه سناؤه عليه في الملأ الأعلى ودي أتو غتب نينكو صلى الله عليه وسلم بافو على كتانو ونا كشفاكا parce que salatu abul aliya ko bugariya nati ako alaka salli ciden ka kan nabi nyuma ka ko akure munye sanauhu alaihi fil malal ala ko ala be ciden tanu sanka ba kortalena malikiya munun be sanka ba kortalena malikiya munun be ala be ciden tanu uye sanka ba kortalena yusna inda al malaikati al muqarrabina malikiya munun be sankaba korotalema nu gerelembe alala ala be ciden tanu uye yusna alayhi ala be tanu like ciden ka yaqulu abdu fulan fihi kaja wa kaja wa yadhkuru min sifati alhamidati ala ba fo ne jo karasa nin jogo bala abete man kutu tanu ne munun be ciden na ala bufo fa anta ija sallaita ala nabi sallallahu alaihi wasallam ni salira cidenka asina Allahu alayka asra marrati ala betanunike ekasnyatadi ni eko ala katanunike cidenka ala betanunike ekasnyata fa alayka bil ikthari min as-salati was-salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi yawm al-jum'ah aw abika min yusallini kisinyini wa chaya cidenka jumadon o fi kulli waqti ani waqti be أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم القيام بحقه وحق رسوله وحق عباده المؤمنين نبنو سمين نصره أكو أبي على الدليل مسمي سنيالين وكروتا لندو أكا أليك غرجاجي أني أنك جوني ألاك حكي أنك جوني أكا تيدين كحكي أنك جوني ala ka jommuminu hakke ambe ala delala ko kanni باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من غزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث الآخر فخررت ساجدا لربي رواه أبو داود باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة جاهرة أو اندفاع بلية جاهرة كون نيبوندا ko akanunendo ikabarika da sujuduke ni yenema bangalendo soro ube ni balo bangalendo nyonena kaboika nunu bena prepe parce que hada made nema min dumelembe mugoka ni koy ko barika da ibi shike sujudu la comme abena fo sarahula chogomi
mi sujudu shukuru be kere nema bangale min kura kura yaraika ube balawu min tumbe ika nyonina kabo ika وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة كاريسال بو سعد بن أبي وقاص بولو كو أولو بورا كفراتشيدن كو بورا مكة نريد المدينة ويسر بافكة المدينة فلما كنا قريبا من أجوراء كنت mu yoro dobe makka ni madina ce ko tuma muluk surunyana o yoro la najala summa rafa yadayhi fa da Allah sa'atan ko ci den jigina o ko fe ya bolo fula korota ka wakati doke abake ka duauke summa qarra sajida o ko fe abbi ka sujuduke fa makasa tawila ko amina sujuduina summa qama fa rafa yadayhi sa'atan o kofi awulela ya bolo fula korota wakati tuguni abake ka doke summa qarra sajida o kofi ayabbi ka sujuduke falahu salasan ciden yan ninke sinya sabo wa qala ciden ko inni salitu rabbi wa safa'atu li ummati ciden ko ne intigi ala deli ni dalili ken kam mantonye fatani sulusa ummati alayin kam manton tila sabana dimma ko abe uludu arjanna kono fa qararitu sajidan li rabbi sukura mbinna ka sujudi bintigi alay nimba ninya barakada summa rafatu rasi fasalitu rabbi li ummati o ko fe nyin kun korota nyentigi ala delin kam manton nye fatani sulusa ummati aye akatila sabana wure dimma فقررت ساجدا بنا كسجد بعلي شكرا قال بركدا ثم رفعت راسي فسالت ربي لأمتي وكف نين كون كروتا نين تيجي على دلين كم منتوني فاتاني ثلث الآخران أيتلا سبنا اللبين فندم فقررت ساجدا لربي بنا كسجد بنتي علي رواه أبو داود مني حديثا من فلانية الشيخ الباني يني حديثا ضعيف في الضعيف الجامع وسلسلة الضعيفة ورواية الخليل ومستة مسابه أيني حديثا ضعيف نونون بلا كفو حديثا يسهلنته من حديثين دون نمانا من يسجود الشكر شكتالا ويسنة دي ويسريا دي waye sunna de waye sariya de me ko hadisa inde sanadu la fulendo parce que minye Abubakar Siddiq aye sujudi sukuru ke tumami aye kele bolo bila kata kele bolo yi uye muselematil kajjab kele bolo min tara ufanfela la uya soro jamala ye o fole Abubakar aye sujudi bi alay Abubakar sujudi bi alay ka rabbarkada ni kele bolo ni aye soro kafiru jamakulu chela o ya fagatoy Ali ibn Abi Talib ju sudayya qawariju kuntigi mi ni ciden ko qawariju be bo ale ka bonso ndela ciden ya taman sefo ko minye abolo fenyete kuru dobe abe komi muso shi ayata man sefo bo ako ale ka manto ka fofana ko jamakulu ba fula bena keleke ale ka manto la jamakulu fula na min ni tinya ka suru o de be chein fa bi sudayya tumami Ali ibn Abi Talib ya qawariju kele qawariju tumami u jamaa uko ju sudayya Ali ibn Abi Talib ya suru jamala ayesu judibi alay kala barikada ko mu ya suru uchela abe faga afagara fana afagale Ali ibn Abi Talib kele banne aku ka nyini jamala uka su nyini jamala utara su nyini unana ko ulumay ako ayide
akwai ta nyini de akwai ta nyini aka asubeye parce que a hakilbe ci den kuma min fa akwai ta nyini utara nyini ja suude tundaraka suudo bo yu bobo nyon ka doro o ya soroye ali ibn abi talib ay sujudi sukru tu sudayya donc sunna de do sariya de do har ni hadith Allah fura asarahu qala al muallif rahimahullah ta'ala babu istihbab sujudi sukri inda husul ni'amati jahirati aw indi fa baliyatin jahira min al ma'lum adone do anna ni'amata Allah subhanahu wa ta'ala la tuhsa adone do ko alaka nemate seka jate kasya damma kama qala Allah tabaraka wa ta'ala wa in ta'uddu ni'am